Mubicu n'ikipe y'igihugu ya Nigeria Super Eagles baba yitwa Toruwarase Emmanuel Rokodare Tropase witwa Alexander Chukayobi Tomakazo witwa Bruno Soprachuko Nyemeshi uyu left back w'ikipe ya Olympiacos Ropire Shengo witwa Ombolenga Ftino Yenyuguza Kavita Fanuel Mabayo contrôle passe diagonal passe extra magique uyu musore yitwa Toruwarase Arokodare Emmanuel Ariastolu uyu musore kabisa arangije Desire barayitayiminga neza nyuma yo kudepoza neza Temitayo Arufayo Orauruwaina uyu musore wa Nottingham Forest aranyerera rikara depoza Hero Nigeria Hero Akwa Ibom Hero Festus Town Lagos mwibarutse umusore wabigisubizo kuri Kagoma za Nigeria mwibarutse umusore wabyara umusaruro ahatari Victor James Osman aho bitakunze kuri Syrie dese Toruwarare byakunda kuri Toruwarase Emmanuel Arokodare titiza be ikipe y'igihugu ya Nigeria ifungura amazamu amakosa ya defense yagaze nabi amakosa aba fullback bari barangaye Nigeria Super Eagles ikomeza kwiruka inyuma ya South Africa bafana bindura isura kabisa na kumutoza Amavubi yikangamo yitwa Kwizera George itangira mu kibuga rikazana na nyavu ya Nigeria baba baducucumamo badutitizamo kunda Super Eagles kimwe Amavubi ubusa Mensie Adera aya bamwito Toruwarase Rokodare imyaka 24 metero imwe na santimetero 97 muri iyi mpeshyi yatanzwe miliyoni 24 z'amapaundi agurwa n'ikipe ya Wolves mu gihugu cy'Ubwongereza ava muri ekipe yari mu gihugu cy'Ububirigi kabisa rimeri biteri wa shampiyona ya Belgian Pro League n'ibitego 21 umwaka ushize rimeri biteri wa shampiyona bamwita Rokodare muri match 113 yakiniye Genk yaramaze kwitsindira ibitego 41 umusore kabisa umuhanga cyane w'umunyanigeriya bamwita Toruwarase Emmanuel Rokodare Nigeria kimwe kipe y'u Rwanda ubusa yes uyu musore ukomoka yitwa Festus Town ari Lagos Nigeria uyu musore kabisa yinjiramo bahise baswitchinga systeme bajya kuri bane babiri yetakana n'uwitwa Syrie dese Toruwarase koze geste nziza kuko umupira basonekeye uwitwa Bruno Soprachuko Nyemeshi yarimina Kavita Fanuel Mabaya yarimina Ombolenga Ftino Babebe garura vi passe extra magique passe chocolat passe ngo bayita kisu passe chapati bayita bread and butter uyu musore yitwa Temitayo Orufsayo araryama agiye guterera nyerera umupira arawutera ari kujya mu maguru y'abadefanseri akiri hasi uyu musore ku maguru ye maremare atsinda igitego copy paste kimeze nk'inge cya Estevao William Messinho nibyo kabisa mwita Toru uyu musore Nepo uyu musore ateye ubwoba kuko umwaka ushize niwe wabaye meri biteri wa shampiyona y'Ububirigi attention reka turebe Syrie dese mana we uyu deseri nta kirimo rutayizamu yitwa Toruwarase Syrie dese uretse kuba yitwa deseri naho ubundi biragoye
nari ndimo nkubwira uyu rutahizamu Nepo dutsinze igitego umwaka ushize niwe watsinze ibitego byinshi muri shampiyona y'Ububiligi hamwe n'ikipe y'igihugu ya Genk, aho muri match 40 yatsinze ibitego 21, ariko ubundi toute competition umwaka ushize yakinnye match 45 atsinda ibitego 23, atanga imipira 5 ivamo ibitego hariya muri Genk. Kuri ubu ngubu rero akaba yaratanzwe miliyoni 24 z'amapaundi n'ikipe ya Wolverhampton Wanderers. Ubu ni rutahizamu mushya tugiye kuzajya tubona mu gihugu cy'Ubwongereza. Uyu rutahizamu muremure kabisa bamwita Tolu Alokodare Emmanuel, metero imwe na santimetero 97, ni igiti, ni muremure cyane ateye ubwoba. Kipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi rero tayari kaba yamaze kuririmba muri iyi minota. Attention, reka tuzamuka neza cyane yitwa Mose Simon Tatiacana no bagizi Maria Beza